Bible ye no kwafo enura da ye ukuada ade esi okumase Kejetia abontre so say Nnipa da sani ena di gya to edwa kese yi mu a tware kɔ agya Poku ne nsa nifa so Nnipa da sani Ovi na wera ja the Bible no kwafo extra dey bi mu no Korintina yewura social media dey he ne kwafo ka ne Bible busa Bible no kwafo no so ne standard aye ade mu no kura no waka e dey akire na ade bi e koso awo Kumase Ashanti region enra arahusem kesesi na arahusem no in fact videos e free chire ba de ye ni kakra Kumase Kejetia de feni Dubai no be Dubai amaye Dubai no say ensensem ngo Dubai na je dem krigrig je shit did nyasam ketwa omo koye de omani ko hu bi in fact won say ejana no ode o Kejetia na wo hye ahoma pa ye dia senso ma nkofo asom e di rescue omo life omo di jani say ensure omo ti Nnipa ya mobo na mami bi kura de also ade ni mu no wanso mu ye no a wide free so no de be share from ye si moja na egu fo no se mami no we Nnipa bi wa agi nyame je no ade Kumase ya mfada hogoro so kura na araho aba na Kejetia ahihia de nya no ahia kan na say ye bia na every 2 years bia agahye oh Kejetia. But that's why people pay huge attention to it. Yeah, they are electrical fault. Yes, electric bin a kika boom and a she and the but Dami a D4 and a Bible for Yemusa. I had no crack. And not the specifically. Yes, a transformer bina uncle and a Dibika boom and I did Janibai. And you put that's a limit of Papa because they said go for me to be here. So, or yeah, a Libya. No the jabia to baby minka you crop no the or the jab to baby na shit your way na I just say and in your mashi comfort ye pa oh Ghana to be some busa papa no busa ba no comfort bon say eh Nnipa bi wo apa no Nnipa body for me na the jab to Kejetia enra e ma ne hye ye ana so say electrical force dey o man for e kan baba Kejetia ba no comfort wa my yenhwe na ye hu say de no kure bi e wo msitia Bible ye no kwafo enura da ye ukuada ade esi Kumase Kejetia abontre so say Nnipa da sani ena di gya to edwa kese yi mu a tware kɔ agya Poku ne nsa nifa so Nnipa da sani Ovi na wera ja enye na mentia so de sabu sababu bi woje sadibio so mu bi sadie we die Bible oya no kwafo ade esi Kumase Kejetia enura da ukuada say Nnipa da sani ena di gya to ho de a eye jot na wonom ye ena ode de ka ye to ho say ye jot eja ena hye Kumase dwa kese ya tware ko ye Poku nsa nifa so say eye jot wa say eye jot wa enye jot na eye lida ho ne Nnipa da sani etwa eja edi tu dwa kese yi mu a tware ko ye Poku ne nsa bonkum so eye vi Nnipa tiri mo den Nnipa obi so mu bi na mami musa asem twato Bible oya no kwafo bosomi a ye wo mu yi say ye bosomi nso na ye wo mu ya tware ko ye Poku nsa bonkum so ye bosomi nso a ye sha afi 2023 ase say ye bosomi nso a enye bosomi nso ye bosomi nsia akoya Poku nsa bonkum so tenten bosomi nsia enye nsia eye numu a tware ko ye Poku nsa bonkum so nifa so tenten sanya bosomi enso enye nsia enye num na bosomi miensa mu ne wo afi 2023 ya tware ko ye Poku nsa bonkum so tenten ofidie bi Nnipa hwehwe na kwa Elisha die die kura me ye Bible no kwafo ye di prove no kure ade biara mu so obi afa wade na wo pese wo hu die ofa ye
so obi agye usika na wo pese sika no onsa beka na onsa nka sa wo ye nkrata ma obi ebeye yi ana enye yi adwuma bi a wo pe no onsa beka na onsa nka oba bi a wo hu no oba no oye oba nyame yi na ma wo ana wonye oba nyame yi na ma wo si adwuma bi a wo de usika ko hyem adwuma no ebeye yi ana enye yi frɛ na kwa Elisha na yenye hwehwe wo hu no kure wom eba na oba ne se wonyem no abofra ne yede na brew no ma yenhwe akire hunu se oye wa wo mogya ana wonye wo mogya me pese me catch ra wo se ade bi ekoso abusua ni mu a wonte ase frɛ na kwa Elisha ne fa Bible no kwa fo onye hwehwe mu ade wei me de bro apem na ama nipa e wate asefo asase so apem enipa biara Elisha be hyira ade wei so ama no a wode ya ade boni bia kofi magye me sunsun afiri nachi entu odi busa ade a emfa nipa bebre ana me de Bible no kwafo ide ama won enti se ye ka Bible no kwafo a ene nakwa Elisha the great Agra se ja uni baby akọ o how bi a wonam mu a wonte ho ase no me masem ne se frɛ Elisha na tumi wo ho a magya kasa Elisha te kofi oda sani e fa ngo hye light ase me nipa na yes nipa tiri mo kofi obi betimi am obi 2000 Ghana se kwetwa jakra bia kesie mu obeji di jako tu bia kesie mu nipa da sani obi na yes ade nipa nye awujafo Bible no kwafo ana mohunu ne stand on Kejetia enra ejana eto hodde de anya sepeto se ngofo se electrical fault nya Bible no kwafo se mo boa nya no kore according to Bible no kwafo nyam na maker enya me according to Bible no kwafo o se mo boa enya electrical fault bia ye nipa de se nipa ne twaja yes ene to Kejetia enra yes o sheho so almost see electrical photography almost kasa ohonamfo but ye ka sunsun wasem ye ka de wom de make out here ye ka de asi atwam eno ye ka wasem nipa nye ti nipa wu say obi e de ahomete afiri so abehwe fom so wu say ye dey me hu nipa nye yem sheme na nkofo ye de ahoma ase say ye dane nipa dane Spider-Man nipa nye enra kofi nipa dane Spider-Man sure enra me hu ye mu shame because kofi sheja ejakesie a lot of money sika nipa spending was papa kompo besia pa akofa niema onye distribute kura ma aduma obi kura frɛ like aka papa wo mo koje bosia no o mo koje no munye sika ntua no ma ida twedi ato o mo twedi ato na go finti onko an bosia wo kwaji nti wo bese sema amafo ja pade e de wa kasa no maduro na wu e wa kwaji bosia na wuntimi nya sika ntua wo na sa wo se wo bia de aka wo de ho de ko fi nipa tiri mo nipa ye bad nipa tiri mo de nipa ye wicked yes asitremu ti no beso bo nipa de receipt say no cry awusa ye na munyina masene ya famusia Bible no kwafo na akasa no yes prophet na kwa Elisha ne number ne da so fa yes na ori for twetwe nko ye hia obi a Bible no kwafo be ye twetwe mo de ama na abo asita me din eri kofi poku ya famusia me raho na me go fu so because me to aso ni nyame aduma share next video they will be a problem ya kram Poku 1 TV